Maya po oras kabalen. Kaya taming mabilog o pwersa ng GNN TV44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap ngayon Biyernes, August 15, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Metong kareng sentrong issue in Pampanga ngeni, ring mesirang flood control projects pauli ning masikanauran at talbog. Pauli na niti, gewaing follow-up meeting ay ni-report ng Ira Ignacio. Penimunan ng Governor Lilian Nanay Pineda ing meto nga pamitipon dikil kareng mesirang infrastruktura keti Pampanga, kaya ba Pampanga 2nd District Representative at dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At chula naman kayong pamitipon deng tubod iba't king National Irrigation Administration o NIA, Department of Public Works and Highways o DPWH, ang poreng miyayalo ang manungkulon. Layon na ning pulong ing mika-update ang po api sa biyanreng mesirang infrastruktura king flood control kareng balen ning Pampanga. Agpang king DPWH, atin lakanong gagawa na plano bang sa mas naning slow protection ning Tilday Kriminalin ating malwat ng proyekto king Barangay Mesa Lipit Bacolor. Pisabyan mo naman ring proyekto antimo ing Phase 2 ning Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project agawang floodways king paligid ning Pampanga Bay. Balawos da naman susuryan ring Japanese consultants ing Central Luzon Pampanga River Floodway Project ametong kareng proyekto ning administrasyon ng Marcos amag na sang solusyon na ning malwat ng problema ni lalawigan king Albog. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susulit. Mas matingi ka seguridad ng makasadya na kanong ipairal ng PNP Region 3 katukining pamamaril king eskwela ay may report. Pepasyag ning Police Regional Office 3 o PRO3 ing karelang pamakisimpatya, kareng biktima, pamilya at kareng apektado ning insidente ning pamamaril kesang kutan dareng estudyante kapilan pamo king Nueva Ecija. Agpang king PRO3, maulagang siguraduan ning kaligtasan dareng kayanakan at apanatili ing ligtas at masalese paligid para kareng estudyante. Katukinan niti, may ngako ing pulisya na pasiknangan ing pamakipag-ugnayan kareng eskwela, pasiknangan ing seguridad at ing pamagisan metong dareng administrador at pengari king pamaggabe kareng anak. Amuyutan ning PRO3 ing publiko na maging alerto king nanumang kadudadudang kimot, threat o bullying, iwasan ning pamangalat kareng beripikadong impormasyon at suporta ning mental health dareng magaral. Ing kaligtasan king eskwela, responsibilidad dareng gana-gana. Iti impasyag ning PRO3 ako kulait ning mas matatag apamagisan metong dareng pengari, mestra at kapulisan bang apanatili lang ligtas reng eskwela. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen. Susunod. Ing Ciudad Angeles, binalik na ng Angeles City Police Office ing City Advisory Council. Pakibaluan ng sangkan, i-report ng Patricia Mamawon. Pasibayo ng dinyayan ng Angeles City Police Office o ACPO, ing City Advisory Group for Police Transformation and Development bilang parti ning pamanyulong king institutionalization stage ning Performance Governance System o PGS. Gewang meeting king ACPO Conference Hall, Camp Tomas Pepito, king Santo Domingo, Ciudad Angeles, at egunan dareng opisyalis, station commanders, unit heads at frontline personnel bang suryan ing progreso at isadya ring tutuking takbang para king mas masaleseng serbisyong pampulisya. Kayagdanan niti, genapan mo naman ng renewal of oath ceremony para kareng miyembro ng AGPTD bilang pamagpatibe ning karelang suporta king reforma king pulisya at pamagpasikan king tiwala ning komunidad. Penimunan ng City Director Police Lieutenant Colonel Joselito Villarosa Jr. ing pulong at siniguradong isundu ing transparency at community-based policing papunta king highly capable, effective at credible police force karas ning 2030. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga.
Manandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ing Waste Management Program king San Fernando, ing akakit ay inspirasyon o ehemplo ning meto nga barangay king Quezon City. Bang apakyapusan iti king karelang lugar. Ay ning balita. Binisita laking siyudad ng San Fernando inyang August 13, reng opisyal ng Barangay Immaculate Conception, Quezon City para king benchmarking activity kaugnay ng best practices king ecological solid waste management. Sinalubong king delegasyon ng barangay apani muna ng Barangay Captain Ramon Salas, dina Mayor Vilma Caluag, Vice Mayor Brenz Gonzales, Councilor Harvey Kiwa, Acting Senro Maria Teresa Doble at City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, king Executive Building Heroes Hall. Keti, dinake ng doble reg strategy at ing lokal na ordinansa ng syudad may resulta king matas a waste diversion rate. Tinukyan niya itining pa magbisita king Central Materials Recovery Facility, king Barangay Lara at king Village MRF, king Barangay Malpitik. Pepa salamat siya Salas ating kayang grupo king mapaling pamananggap dareng manungkulan at king abaluda dikil king pamagmando king basura amalyari dang agawa at apakyapusan king karelang barangay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilin ng panahon kinlalawigan, ilob ng 24 oras. Linwal neking Philippine Area of Responsibility, ibagyang Goryo o babanten ng pag-asa, talwiyang ikititi, keng 650 kilometers ng extreme northern Luzon.
May nanaiti at balawos ng lalawot kang bansa. Pauli na naman ng southwest monsoon o hangin nga bagat, asahan pamuri ni pamanuran kang dakala partining bansa. Kabalen maging parti ka kay pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyu reklamo kay kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit kay kay screen. Malyari mo namang mag-post karing kay kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ni lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ening biyernis, tayo na ekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po Ibeni Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.